Mwandiki munene wa kiama ya kurungamira arimu Ajamero Nat Anwe Caston Nyungi augite budget iria yezite nirari ere kuringithia kithomo na gutindikira konene bunene. Nyungi ariuga mbete iria ichira ithairwa chikigawa cha kuandika arimu nirari ire kunyiwa bunene na bobone kuonania batirari kuandika arimu bangi. Augite kinyambeta mbecha chatia arimu baria baritanaga ngugi guntu gukumu nicho hardship allowance nirari ire gutezanirwa amona mbecha chia kigerio nendekithite thirikari kwethairwa abaki tegera kigina kia capitation kuri okenda mathomo jatikangara nene aria tarite kinya bunge gutigira ikarobia mwinge bya kwariria rware rwa kigina ni ru finance bill ya mwaka juju akenya ni bakwe wakanya gakweza na maoni jao motugikare na ntetweji. Banjeti ya mwaka jwa ngiri mirongo iri na ithano gwita mwaka jwa ngiri mirongo iri na ithanthatu ya thirikari nene ni thirite ikinyiria kithomo bunene. Iji ni migambo ya Caston Nyungi uria ni mwandiki wa Nat Ajamero akenya na ngerekano ya mbirare wanyurwa TSC rurite mungano wa chiringi bilioni 10 kiri banjeti eu na kobo nitakuwa gote arimu babero bakandikwa kana arimu bakomba kwithira bagiti dwankathi. TSC etembo promote arimu kwa arimu bakaberi ngetuma bakiuga TSC ni ete promote onto na thirikari tenenkarite mbeca aya tegu ake kwena kinya kwandika arimu baberu bakareta thina nuntu nandete ni bilioni iwe kwebero kwena gintu geta quality assurance ni antu bara beta kwa CSO na band directors la beta skuru bakakona alta ni bagwita ngugi na batomba ko monitor kwena mbeca kwena kigerio Kenya National Examination Council leo kuthithwa TSC ni gwatana na Ministry of Education ni kenda beta bakiona ura igoro bikuthithwa na bato wibo beretie mbeca iwo roi bariuga mbeca ukajegerite na ngugi. Kingi Nyungi na ugite kireo budget eu kigina kia marupurupu jari mubarabakaraga matura ja momo ni keberetwe akenya na ngerekano wa Ajamero ni gembe no thia kitigaretwe ibaitete hardship areas ndene Mero ituye nyambene nirare mwechio lakini nyambene ande patigete gutogeta kwa Egembe North kiabitha to bwana Nyungi aduga kigina kia magerio kinyakyo ni kithirite keberwa kiri budget eu turagirwa ke budget ira eringina andre tokurekwa budget eu atembesa eu ya mageri jiritio na toria chiari bara ana bawe batura njirede bakenga wakagita kawo uru athogana gyo kabaratongire na ndi bona mbeca batukiba komba kuria nonto batumukito kugatire thirikari ni cokia mbeca iu kethete kwenda achiari bathura nkuruki. Bunge Nyungi orotete ni kigina kia capitation akiuga giteu kinya maskuru rakwagirite na mwarimu munene wa ukurukira kagita gakomo ni untu thirikari riuga ni rekerete kigina ara Nyungi ugite maskuru jama ingeri mubanene baririkane bobo tumira kigina ora gutiagiri ni untu kigina kiu gikurekerwa ete kungana na maskuru jara maingi jaretithwa na mbere na marando asiasa barida bakiuga mbeca ni atumire skuru walas principal kana teacher bategwatete mbeca iu nonto botumike unandi kurithia atongeria barimo ikurithia principals ikurithia head teachers nonto bau bariuga mbeca irio ka oyo atetumirite bothuku itukwenda kwira thirikari atire ibatume mbeca iria tiagirite at the right time nikenda na beto bakarabwega muthiene rombara Nyungi kere bunge ni kuthomithia na kwira mwingi ni mbiongo erekire muswara jwa mbeca kenda bakae wa rutha ni boro kujukurukia kana rutha ro kujugwithia MPs beto bameru ibeja batwire mbieriku bathia public participation tukabarutha bete bakurukia kabara yo kurukia ke report rande to shawero weekendi rea kwa rietwa ni mutuge kare.